Jangan lupa subscribe dulu ya sebelum nonton videonya. Terima kasih. Katanya pergi sebentar, ternyata tahukah aku sendiri menunggu lama. Oke, sekarang kita Andai nyalain. ku The Bluetooth device is ready to pair. Suaranya sangat besar ini. The Bluetooth device is ready to pair. 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 Suaranya besar, meskipun bodinya kecil tapi suaranya besar nih. Udah berlampu juga, harga murah ya, 75.000, hanya 75.000. Silakan order. Coba tes. 1, 2, 3.